Díriú agus fáilte go caitheamh aimsire a dó. Anseo, baimid ag leannacht a raig, continuing on le caitheamh aimsire. Cad is brí le caitheamh aimsire, ag canna, ag immert sport, ag léamh leabhar, sin caitheamh aimsire. Cearcolóir, tasc a hain, ag fécint An Teilifís. Tá fhoclóir nua an seo. Chlór thrá na gceist, chlór sport, chlór fashion, chlór nuachta, cartoon, subbaldrama, chlór ceol, chlór green, chlór réalteachta, chlór fashionéise, show taistil, chlór action. Okay? So scríobh an Gaeilge agus an Béarla I do chópleabhar, úsáid fhoclóir. www.fhoclóir.ie. Cearcolóir. Féach síos an sin tá ceisteanna an sin, ceisteanna samplacha. Scríobh an Gaeilge agus an Béarla. Cén cinál chlór teilifíse is fear leat? What kind of television program is fear leat? Do you prefer? Or is your favourite? Is even lum chlór fashion agus subbaldrama. I love fashion programs and soap dramas. Okay, on a wa. Task iver dó. Schedule teilifíse. So, décéadín, schedule teilifíse. Tá a lán chlór teilifíse an seo. Ceiste hain, cad a bhaid siúl ag láthair tréise seacht G a fiche cahar. Okay, féic an stáisiún G a fiche cahar. Féic síos, láthair tréise seacht, passion, fashion. Okay, so an freagróidh, cad a bhaid siúl, by fashion, or by passion, fashion, siúl ag láthair tréise seacht G fiche cahar. Okay, so sin sampla. Hain go dtí a sé. Task iver a trí. Léamh hiiscint an seo. Féic seo. An chlór is fearlam. Tá búcail a caint an seo. Hai is mise pól. Is maith lum chlór sport. Agus chlór ceol. Har ein rud eile áfach. Is even lum chlór bhleachtareachta. Is bralum na chlór CSI agus Criminal Minds. Is an chlór Hawaii 5-0 an chlór is fearlum áfach. Is bralum mar tá sé currathach. Bíonn an plota simú I gcónaí. Tá an chlór seo faoi hasc orsa speisialta I Hawaii. Tá caithfear bhleachtarí sa task force speisialta Steve Garrett, Chin Ho Kelly, Kono Kalaku agus Daniel Williams is an dóibh. Steve Garrett is anam den phríomh character is duine cróga agus díris Lauríonn sé a lán teangacha. Okay, go hintach, so scríobh fhoclóir nua isteach sa chópleabhar. Sin bhar hain, iver dó, freagar na ceisteanna. Cén sort chlór teilifíse is má le pól. Hain dó trí carcuaig agus a sé. Okay, task a cahar, tá template a got an seo. So, in the first paragraph, write your name and 3 types of programs you like. Keep your favourite type of program for the last space. Okay, do you see how this works? You have a template, you have a structure. So, hi is misha blank, mar hampla, hi is misha Adam, is malum chlór action, agus chlór fashionéise, mar hampla. Har ein rud eile áfach is even lum subbalchlór, mar hampla. Okay, so you will write in your own answers for that. In the second paragraph, list 2 programs you like. In the third paragraph, write the name of the main character and say what type of person he or she is. So blank is anam den phríomh character. Is duine blank agus blank no E.
So describe that character, that main character. In the last paragraph, write the names of the other characters. Blank agus blank is anam dom na character ella. Okay, so éisce péisce, everyone should be able to do that. Anna fad, sin tasca cahar. Tasca cuaig, A, scríobh an béarla, B, scríobh an gaeilge. So astrig an seo, translate. A, féacham ar an teilifís gach lá. Okay, cad é sin as béarla. Féacham, I watch. Ar an teilifís, television. Gach lá, every day. I watch television every day. Sin niver a hain. Okay. Agus féachar B. Okay. I like this program because the plot is always interesting. Okay, do what you can. I like ismalum this program an chlór seo because mar the plot is always interesting. Being an plotte I gcónaí simú. And look back over your leibhishcint, hint hint. Okay, an fad. Slán go fóill.